Nyamasheke afungiye gusambanya umwana w'umugore yinjiye. Dushimimana Emmanuel imyaka 27 afungiye kuri station ya RIB Kagano mu karere ka Nyamasheke akurikiranwe cyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 13 umugore banaga mu buryo butemewe n'amategeko. Ibingibi byabene mu mudugudu wa Gahumba mu kagari ka Shara mu murenge wa Kagano n'ijoro rishyira kwa gatanu tariki 27 Rugwiro 2026. Amakuru atangwa n'ubuyobozi bw'ibanze agaragaza yuko uyu musore yaramaze ukwezi kumwe abana n'uyu mugore apfakaye. Uyu mugore akaba afite abana bane b'abakobwa. Mw'ijoro ryaberewe kino cyaha bivugwa ko ngo bari baryamye agana 2 z'ijoro, nyuma uyu musore akaza kubyuka mw'ijoro rwagatavuga yuko agiye hanze ariko agatinda. Nyina w'umwana rero yavuze ko aje kugira amakenga nyuma yo kubona atinze, agarutse akamubwira yuko yari kuri telefone. Ibingibi byatumye ajya kugenzura mu cyumba cy'abana, maze ageze asanga umwana barimo kuramubwira yuko umusore amaje kumusambanya ku gahato, ndetse yamusambanyaga amufutse umunwa amubwira ko naza kuza kubivuga ari buze kuza kumwica. Amakuru akomeza avuga ko ngo umwana aramaje gusinzira, maze umusore akamukangura, akamutegeka yuko akuramo imyenda, hanyuma maze akamufata ku ngufu. Nyuma yo kubimenya, nyina w'umwana yasafata icyemezo cyo gufungirana uyu musore mu cyumba, maze ahita atabaza ubuyobozi ndetse n'abaturage. Ubuyobozi bwagezeho byabereye kuko busanga uyu musore afungiranye mu nzu, ahita afatwa ndetse amushyiriza station ya RIB ya Kagano, mu gihe umwana bahise mugenda ku kigo nderabuzima mbere yo koherezwa mu bitaro bya Kibogora kugira ngo akore gusuzuma ndetse n'ubuvuzi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano yavuze yuko iperereza rigikomeje, anashimira umubyeyi wese atanga amakuru kugira ngo umwana warenganurwe. Yanibukije kandi abaturage gukaza ingamba zo kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana, anasaba kujya bihutira gutanga amakuru ku gihe cyose hari cyagiketswe kugira ngo bagikurikirane hatarazimira ibimenyetso. Ngaye ngo kore kugeza ubu nguyu musore akaba ari mu maboko ataraye, mu gihe umwana bahohotewe wari mu bitaro. Bagirana ingere cyari Obi na ngini Obi Time News mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano. Obi Time News.